Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi la e-Oshaka Ilembe angomhla ka-24 Agasti. Guys, uZwide kusemane wathatha umfowabo wayomvalela nje ekheshini ukuze phela amtshele zonke izibonakaliso abanazo elungiselela phela impi enkulu azoba nayo noShaka. Umtshelile ukuthi yabo wangiqambela amanga kulokhu, nami ngizokuzwisa ubuhlungu obufanayo nalobo engabuzwa mhla kufa amadodana ami. Zonke iy'ngane zakho ngizumane nje ngiyithathe ngiyibeke la eduze kwakho. Waqamba amanga ngiyithatha ngiyibulala phambi kwakho. Hayi, imane yaba buhlungu-ke inhliziyo yakamfowabo, ebona phela ukuthi naye uzozwisa ubuhlungu obufana nseni nobuhlungu abuzwa kahle hle uZwide ngesikhathi kufa amadodana akhe esala laphaya empini kaShaka. Guys, akupheli-ke lapho. NoShaka ngala ubhizi uqoqa phela izizwe, ufuna zikhothame kuyena ziphinde futhi zilwe kanye naye phela ukuze bemqumbe phansi uNdwandwe. Guys, abakoNdwandwe-ke baphethene amakhanda-ke manje bafuna indlela abangamqumba phansi ngayo uShaka ngoba bayambona impela ukuthi hhayi ucijile, uqinile, akulula ukuthi awe nje njengamanye amakhosi asibe wawisile. Manje-ke umama wakhona-ke lo othakathaka kakhulu usezame zonke iy'ndlela. Babe ukumtshela nje ukuthi indlela abangakwazi ukuthi benqobe ngayo uShaka ukuthi athathe indodana yakhe le eyinkosi, athathe inhliziyo yakhe. Wabona ukuthi hhayi kuzoba lukhuni ukukwenza lokho, wancamela ukuthi abulale inyanga le emtshele lokho ukuze phela athole amandla. Kodwa still ubebona ukuthi ukwenza lokho ngeke kuze kumfikise ekutheni angaqumba phansi uShaka. Hhayi-ke uZwide-ke uhambile waya kumfowabo eyombuza ukuthi isiphi isibonakaliso ebenaso. Kwasho khona-ke ukuthi akazi, akakaboni lutho. Waqamba amanga wathi hhayi, ngibone nje uShaka e-weak, entengentenge. Impela mengase nihlasele manje nizonqoba. Wamane washeshe wabona nje uZwide ukuthi amanga lawo. Wathatha indodana yakhe encane impela, wathi ayinqunywe amadlebe, ibekwe laphaya emnyango iyodliwa amanqe ize iphelele nje kanjalo, kuphele ngayo. Hhayi, umane wakhala-ke kakhulu umfowabo, kwaze kwasiza yena impela-ke undodakazi wakhe lo okuthiwa untombazana, sesisho phela lo okwakuyena owayenga uyengwayo, waze wangena impela kwagoqanyawo guys. Hhayi-ke ushilo untombazane ukuthi ukhathele manje ukubona isizwe sakubo silokhu sibulalana sodwa kanje, yena unayo iplani yokuqumba phansi uShaka. Bamthembile-ke ngoba phela bayazi ukuthi ngisho naye uNyambose uyena owamnqoba lo sisi lo mncane. Bamane bamlalela ukuthi ulethe ziphi iy'ndaba-ke kulokhu. Umane nje uGirl wakhipha uphaphi, washo ukuthi lolu phaphi lolu lawa mhla uShaka egcotshwa ebekwa esikhundleni sokuba yinkosi. Ngakho-ke uyalicela-ke ukuthi uma wakhe njengoba phela ethakathaka ngaka alithathe lolu phaphi likaShaka, alithake ebese menze eba-weak ukuze phela bamnqobe. Ngampela-ke uma wakhe uthe impela lizosebenza lolu phaphi likaShaka. Manje banamathemba ukuthi ngampela bazomqumba nje phansi uShaka ngenxa yophaphi olwaqatha-ke ikhanda lakhe mhla egcotshwa ebekwa eba yinkosi. Guys, oNdwandwe hhayi bandla bayithembile-ke guys le mithi yabo. Akupheli-ke lapho, uShaka uzwe iy'ndaba ezibuhlungu kakhulu namhlanje zokuthi intombazane le bekade izithwele ikhulelwe ingane yakhe le ababeyikhipha last week guys, ethe uShaka akafuna ingane yena wahamba wayohushula isisu kuGirl. Bekade eyoba-ke ekhala kubuhlungu esiswini, kanti umuthi awuphuzile umuthi o-wrong, ugcine umbulele-ke nayo leyana. Ayi, uShaka wathukuthela wagana unwabo, wafuna lo mama lo omnikeze lo muthi amvakashele impela ukuze adile naye ngoba phela ngeke uLiyana afela mahhala. Kanti-ke singathi nonkosazana impela umama kaShaka uyayazi le ndaba, ngathi futhi uyena lo oze wathuma lesi sangoma lesi ukuthi asithake wrong umuthi ukuze phela uLiyana afe. Angazi-ke bambulelelani uLiyana noma ubekade ebona indlovukazi ibona ukuthi mhlawumpe uLiyana uzoba yisiphazamiso empilweni kaShaka, yingakho nje ethe umuthi awuthakwe wrong bebulawe mkanye kanye nengane yakhe. Asazi guys, but-ke uShaka-ke umtholile lo sisi lo owamnikeza umuthi uLiyana. Waqede lapho-ke wamfaka ummese nje esiswini, washo ukuthi ufuna ezwe ubuhlungu lobu uLiyana abuzwa ngoba yena akanaso isikhathi sokuthi ahlale nezangoma eziyi-fake ezithi umsebenzi ziyakwazi ukwenza kanti ziyahluleka. Guys, wasithola kanjalo-ke isiphambano usisi wabantu lapho nje uNdlovukazi umane wenza engathi akaboni, ebebona kahle indodana yakhe
gwaza omunye umuntu wesifazane imbulalela nje ukuthi uyisola ukuthi inesandla sokubulala uLiyana okade kuma wengane yakhe uShaka. Guys, kunzima-ke lapha esizweni sakwaZulu, kanti-ke nondwandwe nabo-ke manje sebecijile bacabanga ukuthi bazomqumba phansi uShaka ngoba phela banalolu phaphi lolu abalithembile. Mhlampe nje intombazane uyicoshele phansi lolu phaphi enyonini mhlampe thizeni eyindizela kwazi ba. Koda-ke asazi guys, sobona ngamazwibela alandelayo ukuthi iyozala nkomoni phakathi kwalezizwe zombili zakoZulu kanye nondwandwe. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwibela uShaka iLembe angomhlaka 24 Agasti. Guys, uZwide uSemane wathatha umfowabo wayomvalela nje ekheshini ukuze phela amtshele zonke izibonakaliso